menaze hagima I zahai menaze Zeme man sage klum namai kram ke zi kreuze ke tingkum chamaze angkai ke chum damai hegi ge dereguman sa Zeme ko gene ine hai mena hange paulia gai dera dling North East State Nagaland Prin District hange dichu zain to chu batarame teugai hange District Planning and Development Board DPDB meeting ron znai kram ke zikreu tingkum chamaze angkai ke chum hamamai DC Conference Hall Prin gene bam dele je ache dele za chi ro meeting ngo teugai bepe Chairmanship of Deputy Chief Minister Chairman of DPDB tier zelang ne meeting roze ngo teugai dele je ache dele za chi ge ngo meeting teuge Prin District hange dichun to churabata development agendas misonga haki keugai dele je ache dele zaine chige ro meeting bam ge chairmanship of deputy chief minister tr zilyang ne district te in to chura za dichu to chu batar ma teugai hangdu lia gai dele je salei Zaina Assam Barpita District Bagor High School area gedu tetiba kram ke zi skui tingkum chama jang kai ke chum takmai Easter Sunday tingmui ge hemi tope delay za ache delay zai chige hemi tope begine mam rozo biki heki snaru to ni le za ka chele man sa poge be chai suje chige hemi tope je mam rozo biki heki sna rutoni bige zemna me te lungbe kro property pimi lak hadai miria be rutoni delay za ka chele zai chi Barpita District Bagor High School area ge hemi topet beze asa zobiki ge gas cylinder fokpet begine hemi ze topet rahange hanom gai dele ze ache dele zaine chige hemi topet beze hemi dekan saume bo fire tender me bo ne hemi ze tawra mag rahange wangze close ze dein sau gai dele ze sali Zaina North East State Manipur Kangpokpi District Headquarter ge Kangpokpi Youth Union KYU mene Myanmar kadai mene telepepe zemana me sakbe energy drink hon banai sekze bentu nele nam nele ze kachule sipo zigene Kangpokpi Youth Union KYU mene mamro zome shopkeeper me zai wholesaler me ze ai Myanmar kadai mene telepepe zemana me sakbe energy drink hon banai sekze zo talui sui rahange sampe changai dele ze ache dele momang ze zo zai mbai zo le designa pnui perege action kasabe pegule ze kache dele zaina aiza Kangpokpi Youth Union KYU mene district ai Myanmar mene telepe pe hon banai sekze zo tara hange bentun ra notice sam pe changai ni bachai suize kram ke zikre tingkum chama ze kai ke chumgene sevze zo tara hange namai dele ze ache dele pnui ne rangai dai makta nge samze zaina aiza Kangpokpi district e Myanmar mene telepe pe hon banai sekze zo tara hange sam pe gai be za namni beza chi zemena me sakpe energy drink Myanmar mene telepe pe hon banai sek pe bunga ze pakum kobe double level pakum kana kauka sobe misonga ze ngope le ze ka chedli zaine chige ma zomra meze union mene pe bunga pakum kana kauka soblam ge neugai ze chige ma zomra mene sa ze punya pakum kana kauka soblam ga chimle impal gene wholesale gene lukole ze achedli chipo zigene pnui lu bam ge tewangai dai nu dele district ge zo tago dele ze ka chedli Zaina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC mene Manipur State ge 60 Assembly Constituency ge electoral duplicate voters ngodo blam ge pigaira hange memorandum samrozun nuze State go Chief Electoral Officer CEO da ge pechangai dele je achele za ipolam ge MPCC mene memorandum samrozun lubze CEO da ge pegai lubchange medium soge nongmei kapam Ramananda chairman of the legal department za MPCC as Syamcharan Singh ne saje state ge voter enroll bamze lang kaije changring je surugla leje achedli zane chporo ge duplicate voters je lake changhimre ko chum lamui leje sale za state ge voters duplicate lake changhimre je chum bam roge mina hangket gu photo ne haji cham je bamles du kanjobe misonga je photo reme la leje achedli chpo jigene state ge basui temramen ipolam ge ning tingeu ga hange MPCC mne CEO dage samrozun lubze state ge duplicate voters bamblam ge sampe changai dele je kachule za MPCC mne medium so ge samrang do dai je chuna state ge joint CEO ne
duplicate voters je changring area delete ne le luto ne le je achev dile zaina state gine mina hangket gugune voters kna ga chumbam ba duplicate voters mengo pe breme je impal east gine changsruk je haike je hadai je skui za impal west gine changye je haisruk je chum zaina bisnupur gine changna je haisruk je hadai je chum zai tawbol gine changye je ringye je chum zeribam gine haina je reksruk je sruk chendel gine changkre madai je hai madai je himre je kana ukrul gine changkre kana je himre je ket kangpok pi gine changte se je haina je angkai je kana senapati gine chang hadai je hai skui je ringye je ket tamenglong gine changkre madai je himre je madai je churachandpur gine chang kai madai je hai ke je ringye je skui le je ka chedeli Zena Indiarambu Union Home Minister Amit Shah North East State ge zikna na hangen znai kram ke zikre uting kumchana za angkai ke chum hama mai ge Assam Dibrugarh gu nelimbet sobam airport ge lim ke gai za Assam gu chief minister banai Assam state ge pasui temra mane ngau hadau gai dele za ache dele Zena Indiarambu Union Home Minister Amit Shah Assam Dibrugarh ge ke changai lu za Arunachal Pradesh mbia te dai di dele za ache dele Zena Arunachal Pradesh ge wang changai za China banai India gu border haram nalang ba Arunachal Pradesh gu gloge wang changai dele ja chedele jana chige wang changai lu ja China ma ja sam ko chuk ba strong warning message pe gai ja India ma gu de inchi ke du China mane de ra hange pe ma ko le ja lun ma ko le ja India ram gu Union Home Minister Amit Shah ne China ma ja strong message pe gai dele ja sale jana India ram gu Union Home Minister Amit Shah ne maikram ke zikre ke ting kum chama ja angkai ke chum dam mai ge Assam Dibrugarh district ge public meetings du bamgule je du ka chedle Zana Manipur gu government en zanai kram ke zikre uting kumchama za angkai ge chum hama mai ge chief minister college maheroi student e-sports scheme CMC MESS lamgane state ge lesinama college ka kate me claxia me mina hanghai chum riam je lesiki ka cham cham be bam ka cham cham ge pnuina klangai lum je hai chum smartphone mobile pe pe kai bata te gai dele je ka chule zane chige lesinama college ga kate me claxia ma hange pnuina smartphone pe pe kai bata te gai be college school rme klangai be Lilong Horeibi College Taubal College Modbung College, Impal College, NG College le jaka chedele. Zane Manipur State Government ne state ge claxia me lesina me undergraduate course ge kakate me hange mobile phone pe rahange kam gai bize mina changna me je kalangai dele je sale. Aigina na micram ke zikre zike ting kum chama za angkai ke chum dammai hegi ge de reguman salwai gai dele. Pigai zain kingai ni mle ne je to dele.